Thaa ithatu cia utuku wa tariki 27 wa kanana mwaka wa 2025 gakihoka wina thayo mwiroreri haria hothe uratomukira ithaa ringi ria thaa ithatu ria gukorwo twikumenyithia maria matinda makihanika guku bururi-ini ni njitagwo Wangari wa Kimani mutwathiriri na njira ciko etagwo wa Bui wa Gaku na tukiambiriria ni ati makiria ma atongoria 5,000 kuma matura-ini ma kaunti ya Kiambu ni magite na giikaro na mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto thingiri-ini wa iregi guku Nairobi kwaririria mibango ya uthii wa nambere kaunti-ini yo na bururi wi wothe. President augite kaunti ya Kiambu ni imwe cia kaunti iria thirikari nene itangitiganiria amu ni afata muno makiria utongoria-ini na utonga wa bururi. Oho President augite ati thirikari yake ni gukorwo ikihingia ciiraniro iria ciothe yeranire mbere ya mwaka wa 2027. Ile wizi iliangusha NHIF mpaka kukuwa na madeni ya bilioni 30 haiwezi kufanyika ndani ya SHA. We will make sure the digital system, the digitization process of SHA is what is making us to detect all the fraudulent claims, all the ghost hospitals, and all the fake patients that are attempting to carry out fraud in our health sector. We are going to prosecute them because it is criminal to steal money meant for patients. It is criminal to steal public resources using whatever means. So watch this space. SHA is going to work because we are going to eliminate fraud. Nyinyi mnanielewa? Universal health coverage sio mimi imekuwa kwa manifesto ya chama mingi, lakini hakuna mtu ya kuimplement kwa sababu ni ngumu. Housing imekuwa kwa manifesto ya chama mingi, lakini haijakuwa implemented kwa sababu ni ngumu. Mimi nimeamua hii ngumu yote hii wacha mimi nifanye. Wacha nifanye. Tafadhali munisamee kama nimewakosea, lakini wacha nifanye ndio hii nchi ibadilike. How are we going to be in the first world together with Singapore and Malaysia and others if we are incapable of making the decisions they made to be able to climb the economic ladder to where they are? Nyinyi mnanielewa? Of the 6 countries that were expected to default, all the 5 defaulted. Kenya did not. Nyinyi mnanielewa? Kenya did not. And I can stand here and tell you our economy is now in very sound footing. Our inflation has come down from 9.6% to 4%. Kogena kuo gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata yatongoretie arimi na iria icera-ini kaunti-ini ya Meru na kuria makorirwo magithoma urimi wa iria niguo gukorwo makigia na maumirira mega. Gikundi giki gikinyite kiganda-ini gia Kanya-ini na kiganda kia iria kia Meru na thutha ucio gucemania na gavana wa kaunti ya Meru Isaac Mutuma wa vicini yake. Murugamiriri wa kiganda kiu iria ni ya iria kia Murang'a Edmund Muiruri augite ati ni icera riguteithia arimi na rimateithitie na njira nene na undu uria ugukorwo kimateithiriria hanene gukorwo makigia na umithio makiria. Kuja kama delegation kutoka Murang'a County kusoma mambo ya maziwa, kwani Meru inalipa mkulima lita moja shilingi 50, na hiyo ni kitu ambacho pia sisi watu wa Murang'a tunatamania tufike eneo hilo. Na asanti sana kwa Meru Dairy Union
kwa kuwezesha kusupport farmers wao, na congratulations, na tunataka hata sisi tuige mfano wenyu katika ile ambayo mnasukuma. Tumeona kushikana ni nguvu na utengano ni udhaifu. Bila shaka mambo yale tumesoma hapa Meru kuhusu maziwa ni mambo ambayo hata sisi watu wa Murang'a tunaenzi. Hii kazi ya maziwa ni kazi muhimu sana kwa wakulima wetu, na wale wakubwa wanaangalia wakulima ili tufanye bidii zote. Hakuna tofauti ya Murang'a county na Meru county. Kwa hivyo lazima tufanye bidii mpaka wakulima wetu wapate pesa kutoka kwa maziwa. Kwa sababu sisi hapa Meru tunasema maziwa ni pesa. Kama una pesa lazima uwe na maziwa. Na kama uko na maziwa uko na pesa. Kule Murang'a tunasema maziwa mkulima bora. Sisi tunaangazia mkulima huyu tunaweza endeleza maisha yake namna gani. Na ndio maana tukasema tukue na these exchange programs. Tunakuja huku tunasoma, wao wanafanya aje kenye sisi hatufanyi huko, ili tuweze kusoma tupeleke kule ili tufike kama wao. Tunashukuru sana kwa kuonelea ni vizuri wakuje tuongee. Tuone vile tutasaidiana kwa hii biashara yetu ya maziwa. Na tuone vile tunaweza kuwa na partnership ndio mkulima aweze kuinuka. Tumekuwa na mazungumzo mazuri sana kwa sababu shinda za wakulima wa Meru na shinda za wakulima wa Murang'a ziko sawa, na tutaendelea kushirikiana kama mwito wetu wa cooperatives supporting other cooperatives. Tumejua kuna siri kubwa za kufanya kazi kwa umoja na kushirikiana ili tuweze cut cost ya production ya maziwa ili tuendelee kuwa katika hali nzuri. Tugithii na mbere, bũrũri wa Kenya nĩ ũmwe wa mabũrũri marĩa mathiĩte na mbere makĩria maũndũ-inĩ megiĩ ũhũthĩri wa nenda, kũrĩa mbeũ njĩthĩ aingĩ makoretwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere wa kũgĩa na ũmenyo makĩria kuma nenda-inĩ. Anyiti itemi sekta-inĩ ya ũkinyanĩria nĩ morĩtie mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika kũhĩmbĩria mwerekera mwerũ wa hakiri cia ngobio nĩguo gũtuithania mathĩna marĩa magũmĩire gĩtarũ gĩkĩ. When you're in a country like Kenya with 55 million people, or Pakistan where I was born, 255 million people, or other nations, and you have to educate your country, you need a very, very cost-effective way to be able to get high-quality education, and Arthur delivers that, and it's tailored and personalized to you. Because it's agentic AI, there's no more textbooks. It will create content on the fly and teach you anything you need, whether that's biology in 6th grade, or you need to understand public policy for a PhD program, or you want to learn artificial intelligence, or you want to learn how to be a copywriter. It'll teach you in the institution for a fraction of what it would cost to normally go to a school. We've done case studies in the United States, for example, where a traditional medical education at a school roughly costs about $200,000 to $250,000 US over 4 years. Arthur delivers that same medical education for less than $5,000. $5,000, same quality medical education. So think about that, right? In developing countries, we need that kind of high quality education. We are thinking about the legal frameworks, the policies, the standards and regulations that will support these technologies to thrive. This year, we are also doing the AI policy. And really, why are we doing all this? It is that we can guide our country, we can guide our citizenry on how to embrace AI responsibly and ethically. And also as government, you know that we have the data commissioner, who is really putting up regulations, policies, guidelines, laws that will safeguard our data privacy, the personal data privacy, and that people can be comfortable in embracing technology.
Magana ma arutwo thukuru-inĩ wa mũthingi wa Testai ũrĩa ũrĩ kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ maamũkĩrĩte uniform kuma kũrĩ mũtumia wa mũtongoria wa bũrũri First Lady Rachel Ruto. Rachel nĩ akoretwo agĩcera thukuru-inĩ ũcio na gũkorwo akĩheana uniform arĩ ta njĩra ĩmwe ya kwagĩrithia thukuru ũcio. Akĩaria na arutwo, aciari oro hamwe na arutani, First Lady augĩte atĩ nĩ ikinya rĩbatiĩ gũkorwo rĩgĩkinywo nĩ Akenya othe na nĩguo gũtigĩrĩra arutwo nĩ makinyanĩra thĩinĩ wa gĩthomo, oro ũndũ ũmwe gũkorwo makĩona kĩrĩa gĩothe mabatarĩte nĩguo kũmahotithia arutwo gũkorwo magĩthoma na njĩra ĩgwete na nĩguo kũhota kũhĩtũkia na kũhĩtũka wega gĩthomo-inĩ kĩao. Mwandĩki witũ wa mohoro wa Mbui wa Ng'ang'a nĩ aratũithanĩria riboti ĩno makĩria. Mutumia wa mũtongoria wa bũrũri Rachel Ruto nĩ aheanĩte magana ma uniform kũrĩ arutwo a thukuru wa mũthingi wa Testai kaunti-inĩ ya Naikuru kũhĩtũkĩra tabarĩra ya Mama Doing Good Initiative itanya-inĩ rĩake rĩa kũgacĩrithia mĩikarĩre mĩega mathukuru-inĩ. Wakati tulikuja hapa niliona viatu ya watoto na nikaona kwamba watoto walikuwa wamevaa viatu tofauti tofauti. Tukasema ingekuwa vizuri ili tuweze kuleta viatu ili watoto waweze kuwa sawa. Na wakati pia tulikuja wakati huo tukaona kwamba watoto wengi wako na uniform ambaye imeraruka na haionekani vizuri. Na mimi napenda uniform kwa sababu uniform inatufanya tukue sawia. Mrs. Ruto akiaria na aciari na arutwo augĩte atĩ nĩ wĩra wa Kenya othe gũtigĩrĩra atĩ ciana cia thukuru ciĩna mũtũrĩre mwega. Oho nĩ ahinyĩrĩirie atĩ makinya macio to kwambĩrĩria maumĩrĩria mega ma mathomo no nĩ makũhe arutwo ngoro ya gũthiĩ na mbere na gĩthomo gĩa thukuru wa thekondarĩ. Ni jukumu letu kutunza watoto wetu. Na hata hii uniform ambaye tunaenda kupata, viatu ambaye tulipata, ni lazima tuhakikishe kwamba imesafishwa, imepigwa rangi vizuri viatu ili watoto wetu wakikuja shule waweze kupendeza. Si ni kweli? Na mambo ya usafi wa binafsi. Hamwe na arĩa magwĩkinyĩtie thukuru-inĩ ũcio nĩ Minister wa Gender Hannah Cheptumo, mũmbunge wa gĩcigo mbunge kĩa Rongai Paul Chebor na Deputy Governor wa kaunti ya Naikuru David Cones, arĩa matũgĩrĩtie ikinya rĩu rĩa mũtumia wa mũtongoria wa bũrũri Bi Rachel kũhĩtũkĩra tabarĩra ya Mama Doing Good Initiative kaunti-inĩ ngũrani guothe bũrũri-inĩ. Very much happy because this is what touches the lives of the country. The children of Kenya is the software. This is where we nurture life. This is where when we get it right, we take care of our children well, then our country is going to be okay. Nake Minister wa Gender Hannah Cheptumo hinda-inĩ rĩu nĩ arutĩte mũkana mũrũrũ kũrĩ arĩa mahahamaga ciana na arĩa matabanagia female gender mutilation. Ngĩribotera KIHEOTV Geteka wa Mbui wa Ng'ang'a. Nĩ ngatho wa Mbui wa Ng'ang'a nĩ gũtũithiranĩria riboti ĩyo na njĩra ĩgwete. Tũgakorwo tũkĩoya mweke ũyũ gũkorwo tũgĩikĩria kwa ndagĩka nini, nĩ tũgũcokereria tũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia. Ino ni station ya KIHEOTV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Hihi nĩ ũrĩ waikio ngono nĩ abithaa wa birithi na ndũmenya kũnyitĩra kĩ? Atĩrĩrĩ, nĩ ũĩ ihoto ciaku na hihi nĩ ũĩ atĩ wagi wa ũmenyo ndũngĩkũgitĩra kĩwatho? Gatiba na watho wa bũrũri irabatara ũtaũku wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Ona kuri uguo ni turikoragwo na giikaro na mawakiri matiganite tugikuhe mweke wa gũkũrana ũrĩa watho ugĩte igũrũ rĩgiĩ ihoto ciaku, na oho tugagũthomithia maũndũ marĩa ũbatiĩ no ũtabatiĩ gwĩka kĩwatho. Tugagũteithia gũthathaũra ũrĩa watho ũroiga ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũramati na ũgai wa indo, wandĩki wa wĩra na ũrĩhi wa magoti, gatagatĩ ka mangĩ maingĩ. For the first time nĩ tũkũreheire tabarĩra
irikoragwo igikuruhania maundu maya mothe. Tabarĩra ĩno ya mwanya ũkareherwo nĩ Francis Wairura. Nĩo mũthenya wa kanaga kiumia thaa 2 nginya thaa 3 cia hwaĩ-inĩ gũkũ gwa Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Guru wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine nĩ kũruta matereva a gĩkĩro kĩa igũrũ marĩ na ũigĩrĩrĩki mũnene barabara-inĩ. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, Class C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa muingi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA na warikia kothi tugaguteithiriria kwigira na smart driving license. Ni undu wa uhoro makiria ndukamairirie gutucerera wabici citoro Esambu nyumba-inĩ ya Jewel Complex gorova ya gatano barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM. Kana utuhurire thimu kugerera 0703 164003 0703 164003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Tabarĩra ya kũrimũtha ĩrĩa ĩkoretwo ĩgũkinyĩra o mũthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia wa kana thaa 4 cia rũcinĩ kinyagia thaa 7 cia mĩaraho rĩu yũkĩte na nditi nene mũno makĩria. Rĩu tabarĩra ya kũrimũtha ũgĩterevwo na your number 1 microphone commander Kamau wa Waithera KW. Kawa marĩ hamwe na women rep Susan wa Ngoro atũthiĩte wega aste ĩrĩ gũkinyagira kwambĩrĩria thaa 5 cia rũcinĩ kinyagia thaa 7 cia mĩaraho rĩu ĩrĩ na mwarahũko wa magegania mathaa merĩ ma rwĩmbo tu mwago ũtangĩtigĩka. Wĩceka tabarĩra ĩrĩa ĩkoretwo ĩgũkinyĩra o mũthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia wa kana thaa 10 kinyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ rĩu ĩrĩ gũkinyagira kwambĩrĩria thaa 9 kinyagia thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Dereva waku no ũrĩa the one and only MC Kiheji wa Gĩtawa. Tabarĩra nĩ kwaya gwĩceka #mushane much great lovely good listening. Na mũtukania nĩ the lady DJ Salvi. Ĩno rĩu nĩ mwaki. Ona kororo rorarero nene ona koro matio marare maige donareka koro ya kwethinekane niwe gatune. Ĩno nĩ ceceni ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Gakonyita ugeni tuthii na mbere na gukumenyithia thiini wa mutamburuko wa Kiheo Kabiru Thaa Ithatu na kuria aikari a matura ma Kote na KBC maria mari kaunti-inĩ ya Tana River nimokirire kambuni cia wenji wa gypsum magiteta nikiria maugite ni ithukitie maria maturigicĩirie. Aikari a maugite rũkũngũ rũrĩa rumanaga na kambuni ĩyo ni ũgwati harĩ ugima wao wa mwĩrĩ. Oho ni mongereire na kuga ati kware iria irigicĩirie matura mau na iria ikoretwo itakurumbuyo ni ibataire gukorwo ikirora kuona ati ni ũgwati kũrĩo ciana ciao oro ũndũ ũmwe na mahiũ mao. Na makampuni zimeingia huku inachimba ardhi na inachimba gypsum. Saa hii mahali imefika kuna kampuni enye ilikuwa inachimba ardhi na inafinika mzuri na ilikuwa inataka kulima miti imesimamishwa, imekatazwa permit. Wale wenye ambao walitoka Northeastern ndio sasa wote walipewa permit, wenye hawana permit na wenye wako na permit ndio wanachimba. Wengine hata hawana permit kwa saa hii vile tunaelewa na tunaona. Saa hii mali nachimbwa hii gypsum ajili ya vumbi, hata sisi mwenyewe macho kuona inakuwa ni shida. Hivi sasa hata ile mashimo hao wanachimba, ng'ombe, mbuzi, ngamia zote zinaishia hapo. Hata sitoshe ile maji inaingia kwa hiyo shimo, ng'ombe na mbuzi na ngamia zote zinaafektiwa. Watoto wanaanguka ndani, wengine wanakufia ndani, mfugo zinakufia ndani, hawataka kuziba.
Ikiwa mimi ni mmoja wao, sasa tuko na homa yenye haiwezi isha. Hata saa hizi watu wote wanasikia kwamba mimi niko na hiyo homa, na sio peke yangu, ni watu wengi sana, na haina manufaa yoyote kwetu hapa yenye inaonekana, kwa sababu kama ingechangia kwa njia moja ama nyingine tungesema tu okay, ina madhara, lakini pia kuna vile inatufaidi. Hatuna maji, hatuna hospitali, hatuna shule yoyote yenye hii miradi iko hapa ya makampuni yenye iko hapa inafadhili, hakuna. Mimi nakaa hapa, fumbi imetumaliza. Kila siku ni homa tuponi, sori ya fumbi. Serikali anasema somesheni mtoto, nasomesha mtoto hana shule, hana kazi. Akimaliza kazi inatakikana pesa kidogo sisi unapata, unamaliza kwa shule. Mtoto naye hana kazi ni pesa. Sisi hatuna kazi, hatuna mali kutoa pesa. Ndio sasa watoto wamekosa kazi, unakaa nyumbani. Hizi majipsan kubwa sijui lunga sijui nini baka huko juu. Mbona tunashinda kuona matunda ya hawa watu wa gypsum? Hapa Junction sisi kama wakaji ya Junction hatuna shule, hatuna maji. Watoto wetu wenyewe wanasoma shule pia asubuhi baka tuombe hapa gari, baka tu ende na Junction, baka tuombe lift gari hatuwezi pata, ama baka tulipie boda. Na mnajua maisha siku hizi uchumi venye iko. Kwa hivyo mimi ningeomba kama wanaweza utusaidie na shule na maji. Kama hawezi wakatusaidia, hawana faida yoyote, na sisi wahame hata kwa hiki kijiji chetu, wahame waende mahali nyingine, watafute mahali nyingine. Tukiuma mwena wa Tana River kwerekera kugina kuria kamiti ya Senate igi urimi yuriti thirikari ya kaunti na thirikari nene kuri hathire na uria ukoretwo kuo wa kambuni ya mbegu. Ritana riri rikitio guku makiuga ati kwaga kuriho gwa thiri ucio kwaya gucungiriria kwaga guthii na mbere kwa mihango urundume na wira kambuni yo. Wikariri giti wa kamiti yo Senator Wafula Wakoli augite ati thirikari nene iri na thiri wa muigana wa shiringi bilioni 1.3 gatagati ka mathire magi aritio thiini wa mucemanio mwena wa Kitale. Equally, to look at the pending bills that Kenya Seed is looking at national government and county governments to be able to run its activities. And for your information, the county governments owe Kenya Seed millions of shillings. The national government owes Kenya Seed over 1.3 billion shillings. And this is out of the government's directive to subsidize the seeds that Kenyans were buying last season. We have equally looked at the subsidiaries that Kenya Seed has in East and Central Africa and how much they bring in store to Kenya and the region. We have looked at the human resource capacity for Kenya Seed to be able to produce and to give services. Key to note is Kenya Seed does not have extension services for farmers. They do as social corporate responsibilities. We are waiting for feedback from the government about 1.3 million kilos to support us pay the seed growers, and I think progress is going on. 1.3 billion Kenya shillings, and the progress is going on, and I think we are going to get feedback very soon so that we are able to meet that. Riboti yo igukorwo gituithiraniria mutamburuko-ini wa Kiheo Kabiru Thaa Ithatu tugacokia ngatho cia mwanya ni tondu wa unyitaniri waku na hamwe na ari othe makorwo manyitiriire mwaro thiini wa studio gutigira we ni watwamukira na njira igwete tuma na mwerekeri wakwa niwe Jujaman magithua na kiria wakorwo ari mwena wa live streaming gutigira ni watwamukira mwena wa Facebook na njira njega tuma na wabui wa ng'ang'a muhuri wakwa wa mbica etagwo Eric David ng'ang'a nake mutwathiriri na njira ciiko etagwo wabui wa gaku nie jetagwo Wangari wa Kimani akwendithiria utuko mwega rucio thaa imwe na thaa ithatũ tucemanie o haha ukorwo tukimenya maria matinda makihanika guku bururi-ini ngakwendithiria utuko mwega na uthie na mbere na kwagirirwo ni mahinda.
ino ni ceceni ya